Po vašem mišljenju, kako čovek treba da zadrži lepotu svog fizičkog izgleda, ali i svog uma? Pa čovjek mora da širi svoju svest. To je jako važno. Iz moje prakse 25 godina sa pacijentima videla sam da bilo koja od ovih terapija može da ima kratkotrajno dejstvo ako ne delujem na svest samog pacijenta i ako ne proširim njegovu svest o njegovom telu, o funkcijama njegovog tela i o načinu kako može sam sebi da pomogne. Htela bih da pozovem sve dobre ljude, sve ljude koji tragaju za svojom duhovnošću, sve ljude koji tragaju za svojim smislom i smislom ovog života i koji žele da učine sebi dobro i da učine svoje porodici dobro i svoje zajednici, da dođu 29. u Artimediju na prezentaciju učenja Grigorija Grabovoja, jednog od najvećih naučnika današnjice, jednog od najvećih umova koji je u suštini akademik i doktor 5 nauka, između ostalog matematike, medicine, psihologije. Na samoj prezentaciji biće doktor Vječeslav Konjev, koji je lekar i advokat. Iz Tjumena dolazi i držat će nam i prezentaciju ovog učenja i posle 2 seminara 30. 31. januara i 1. februara koje se isto održavaju u Artimediji, a sa njim će biti Marina Moroskina, lekar, koja će isto držati jednu kratku prezentaciju o slikama Grigorija Grabovoja, slikama o večnosti koje kada ih gledate i kada ih imate mogu da vam pomognu u nekim vašim domenima, bilo da je to biznis, bilo da je to neka svoja samopomoć, bilo da su to harmonični odnosi u porodici i tako dalje.